برای ابراهیم گفت شلو چافدری سیاسی کو دش دیار بکر پاک راستا خود گل مدا برای ابراهیم گلک سپاس کوین گل مدانه سروک ترکیه و سروک آگ پارتیه کل برام بریدن پارتیه بتایبتی جب سر پروسه آشتین و کل سر خطه نیه دیجی هنه لید بیشت امش آخفتنو ازمان دم پارتیه دلخوشین اوتی و تیاکو داخازین دم پارتیه دی اینا جب جکرن یان جی دی او داخازی بکفنه تواره جب جکرنه دا yani untizanla destpêkê da Bahçeli jî birêz Recep Tayyip Erdoğan jî gelek vekilî gotin ku divê ku PKK bêqayîd şert xwe fesih bike dev ji çek berde. Yani dema ku PKK xwe fesih neke ji holê ra neke eger çek ber nede vê demê şart zülüfe ku demokratik yani bu pırsa kurdu gav avetine zaten de mesele da taahhütaka hükümete taahhütaka Bahçeli tüneye Bahçeli hükümet gelek vekili tibejine ku diye ku PKK xafası bike vekili xısın xajole raka çekiye xat teslim bike devre çek berde pişti ve gor prosesa demokrasiye dem partiya demci parçacı demokrasiye Türkiye'ye endame parlamento Türkiye'ye ve deme ve her partiye ki demci tıkara peşniyar eka bine ev peşniyara da parlamentoda bene münakaşa kırın o pişti münakaşa pişti dengdane pişti lafkırne tıkari bejikü ve deme ev şarttan ya cembeni ev dakhazana tıbın kanun Le ilo problem amazın PKK bxuye. Mesela PKK berpirsem PKK bese hozat. Berya ve demeke Diyarbakır PKK tüccara devcek bernade. Dibece ki metcek şerrecek cektari daya ravastandır. Yani ne ki devcek berdedini dibece ki meşeret cektari devce berde. Jibona ve em çektari çekyeha teslim nakın. Düyemin daxuyane ka disa bese hozataya pişti kongre disa duhu bavartkım duhu per diyar kır. Lüvürji gelek vekili tibece ki eğer şart zürüfe ki hatına peşkeş kirin peknayin ve deme tüş şarttan peknayni. Jibo ve mesela Afganistan'da demev partiye siyasiye Türkiye'ye tikari bebejik pırçak gredayı pırskreka PKK ku PKK zorede devan. Yani PKK zorede devan çünkü PKK garantiye yani vekili jwanra nabeje ku emet devcik berni ya yani barış İbrahim tu husad beni avdaxuyani base uzatu başa ke ber pırsen PKK pişti ku blaf kirin yani PKK خو هلوشاند و د چکا رادز بکده شر راست پشیمان بینک الدفانه هیش بر کوملگه اش بر جواکی او پشیمان بینش سر بریارا خو دو سالک دی کو ya elbette ki komelge havan endam evan taraftar evan gor agadari am digrini vekeci kandilci dahil beşeki mezin Jive peymane acize. Jibok untizanadı peymane da yani gelek yavan acizin sedem evekü tibejine ki em çil sali zedetile haçtiye çara virva yani çil yek sala şerretçaktari tikim berya veji mebava ki şerretçaktari meşan diye etikari beji ki çil hazar havale maatiye kuştun me Kurdistan'a ka serbuxa tıxast, hatta Kurdistan'a ki yekkirti tıxast. Fakat naha gor daxuyaniya Abdullah Öcalan, gor peymana Abdullah Öcalan devlet u Bahçeliye, hükümete evekü, tabi ki jibo Kurda devleta milli nehevceye, Xusariya Kurdistan'a nehevceye, otonomi Kurdistan'a nehevceye, Xusariya kültürel nehevceye. Yani tabi ki hamu Kürt o misyona PKK'ci kadiyeti belki her Kürt ve PKK partiyadan به دولت را ببیک او یکاد ناو
PKK da u di nav hemû Kurda da münakaşekî pir girîng e. Levra niha mesela ve meseleye de istismara ka pir xirab heye. Baş e. û tu zanne Bares İbrahim Bares İbrahim tul axifna meti bey amel verid bejin nukat tapal gorapanaki yani ku jaliye ve nukat ve ki pengava dahati paveja pengava eki pakeki havet hatta eğer biryar jibet u kirdar nebet خو هلوا شاندیه و گویی ام دی شاری پلاستین و شارژ راستاندیه نوککی خطاباره اگر پروسه نشتاد قناغ داتی دا دولت یا پککه چون پککه شید بشه دولت نه زلاله ما نه توجید تشتکی بکن دنگ نایه از پرسه خود دوباره بکن یا نوکه اوه قناغ پیتیفه کی پینگاوه پاوشد دولت یانجی پککه جید بیجد دولت نه زلاله ویت اوجی بریاره بدد گرتی سیاسی بین بردان حکت چنه بید قیوم بین راکرن تجریدار سر عبدالله اوجلانی بریاره اکثر بیت دان همه حکت چنه بید ببینن جه کی بو جه کی دی نوکه کی خطاباره اگر پروسه نشتا قناغ دهاتی Paris İbrahim eğer dengemedi ki yani baba ki fam kır kerem ke bale denge mi temna abi bale yani mesele fam kır yani merhala düyemin Türkiye tebecek ki preskreka me bu PKK Libakura Kurdistan el Türkiye preskreka me tüne me mesela PKK kadan diye Tebe preskreka PKK ya giring ave ki tebe ki PYD yani Rojava Kurdistan'e Libaşuri Kurdistan'e Rojalati Kurdistan'e PKK dev çek berde. Tebe naber ama peyman ama o Abdullah Öcalan'da. O Abdullah Öcalan diyar kiriye ki ne bes PKK Libakura Kurdistan'e li tavayı Rojalata navin Rojava Kurdistan'e, Suriye, Irak'e, Başuri Kurdistan'e, Rojalati Kurdistan'e, İran'e debeki devşecek berde. Naha bes problem, nem problema vekeye. Yani şarta pek birinin nayının. Çünkü na gor agadariye Rojava Kurdistan'e ya jikan diletten Diyarbakır ve meseleden preskreki giringeye. Netice devlet de bilecek ki eğer çekber nedin, xefesi nekin, tabi karekan bikini diyare, hatta nama çavakı, li başuri Kurdistan'e, li hemberi vana harameki, untuzanne ki jibo evleviye tabi me haramek çekiriye ki me PKK ba avaki tikari beji ki li başuri Kurdistan'e me tasfiye kiriye, Rojava Kurdistan'e ji gelek harem Kurdistan'e ve Afrin'e Serekaniye desteme daye. O Rojalata Kurdistan'e probleme kidine ev İran'e yapacak nakazına ben hemberi yaptı. Ve demet ve em disa dest operasyon atıkın. Jibo ve naha jibo ki PKK ne zalale o gor peymana Abdullah Öcalan tevna gerre. Tıkari bibeş ki partiya demeji yani partiya legal ya PKK'ji tıkaze ki piçek pevajo direj bibe. Yani de naf pevajoya da ev havale kandile Rojava Kurdistan'e Rojalata Kurdistan'e Avrupa'ya o kana bikin. Bale. Ha disajit ve mesele da eğer prose tek biçe elbette ki PKK devleta Türk tavan bar bike PKK'ci vekci devletçi vam tavan birke ama gor peymana Abdullah Öcalan eğer bu prosesa tek biçe ve deme gor kanata müji PKK berpirsiyartı. Tamam. Çünkü Abdullah Öcalan gelek aşkara vekili zalal peymana kadar, dahyana kadar diyar kiriye ki dama
وکه میسیونا PKK قضیه برای ابراهیم پرسیار دمایی که اگر کوتی برسوام دی پیشبینی ها چت که حتی جشنی آنجی پشتی جشنی PKK دی پارچه بتل سروان رأی جدا یانجی دی پروسه سرگرد چتا قناغین دهاتی والا همه بریا جشنه parça bugüne o kana bugüne ki mesele çareser nabe az bavar tıkım ve demek ki bajuye hatta Türkiye jil heviye ku ev mesela da çarmahanda çareser bebe çünkü tibene proses atacak dani ne ders bekliye tibe ki ödüm PKK em Diyarbakır ku le başarı Kürdistan edecek de teslim kebibine ya jil Rojava Kürdistan edecek çava teslim bikine ya jil Bakuriye Kürdistan'a çava teslim bikine. Jibo ve proses anha ne zalal ne xuyayı az ne ve Bavariya damakı tınav damaka Kürtta ve zamanaki ve yani vekte tahmin kırın haftaki panzar rojada çareser nabe tibe kan baş bizanın ki naha İran zoret de ve PKK hemen damdan naha untizanla İsrail tıkaze be PKK ra danışlandım bike PKK ali ki tibine ku İsrail tıkaze joan ra ali kari bike Ali ki da Abdullah Öcalan tibe be kay şart berdin yani eğer disa az vakit babati çünkü haramiye tecrübe japekir eve İran eve Suriye eve Irak ku Türkiye jid bejit babati PKK naf Türkiye'de yani brandiye nemaya تو بیجی قوناغ داتی پتویب کنگره کی بکت هر چهار ولاتن کو PKK تدا یعنی جر خستنی سر PKK و تدا باشدار بن بریاره که بدن کو PKK بخوجی برسه یعنی ما بستامن چین دم پارتی چیزی برپرسن سرکین PKK نزیک و باشدار بن جبوی بریاردان سر قوناغ داتی یا از نز به واریه داما که kongre kabibi avayı çebe yani disa danışlandına PKK u deme bedomine aznad ve Bavariya damaka Türkiye Suriye Irak ji bavar tıkım Irak ji usaye İran ji PKK ra Runun jubok ve prosese çareser bakın kongreke konferansa geçekin ev veka ev dahaza ayaji ev peşniyara ya jiz bo çareserkine rebaza kavusa naha le peş Türkiye xuyanake. برای ابراهیم گوچلو چاودری سیاسی دiyarbakır پاک راستا خوین گل مدابن گله گلک سپاس بوه